U Beogradu se od 31. oktobra do 2. novembra održava AFA Summit. Tema samita je ekonomsko osnaživanje žena, njihova profesionalna afirmacija i stvaranje društva jednakih mogućnosti, a sve to u kontekstu ubrzanih promena izazvanih tehnološkim napretkom. Više o ovoj temi čućemo naše reporterke Nede Kurjački. Nedo, šta je cilj ovogodišnjeg AFA Summita? Jedan od ciljeva je upravo da istraži to kako inovativne tehnologije menjaju poslovno okruženje i kako pomažu upravo da se primeni ovaj princip jednakih mogućnosti za sve u poslovnoj sferi. Najpre ću o temama samog samita, o tome ko sve dolazi, o čemu će se razgovarati, upravo o tome šta je njegov cilj, šta bi trebalo da postigne, razgovarati sa Vanjom Kovačev, jednom od članica AFA asocijacije. Vanja, evo za početak, koga ste sve okupili na kongresu i kojim ćete se temama baviti? Pa AFA asocijacija okuplja brojne uspešne žene koje teže da budu uspešne, tako da smo naravno napravili jedan miks iz raznih oblasti, iz raznih industrija. Imamo lidere iz oblasti naravno novih tehnologija, inovativnih tehnologija, iz biznisa i korporativnog sektora, kao i iz naravno sve rastućeg, svakodnevno menjajućeg IT sektora. Tako da će tokom 3 dana, ovo je, kako smo je nazvali, slobodnim jezikom konferencije koja okuplja i žene, ali naravno muškarce, pokušati da govorimo na temu inovativnih tehnologija koje bi trebale da doprinesu ekonomskom osnaživanju žena. AFA asocijacija je relativno mlado udruženje koje pokušava da aktivnim događajima poput ovoga koji se dakle organizuju 31. oktobra, 31. do 2. novembra, čak i vladi Srbije vrlo aktivno da predlog jedne javne politike koja će doprineti da položaj žena u društvu bude mnogo bolji, jer i domaća, naravno i strana istraživanja su pokazala da su timovi, odnosno društva koji su mešoviti, u kojima ima nekakav zdrav balans muških i ženskih radnika, da su ti timovi mnogo efikasniji, da su kreativniji, tako da mi se trudimo, evo već 2. godinu, da organizacijom ovakvog leadership samita pomerimo neke stvari u oblasti rodne ravnopravnosti. Vi ste već pomenuli na samitu će učestvovati i muškarci i žene, međutim većina onako istaknutih gostiju su žene i to žene koje se nalaze na rukovodećim pozicijama u svojim kompanijama. Koliko je bilo teško okupiti ih na ovako jednom događaju, koliko je bilo teško pronaći žene koje su na rukovodećim pozicijama? Pa evo, AFA asocijacija u stvari funkcioniše po principu da mi svi, i muškarci i žene koji su članovi, imaju svoje neke redovne dnevne poslove, a u svom slobodnom vremenu pokušavamo da nekim aktivističkim poslom promenimo neke stvari u društvu, tako da žena ima jako puno koje su veoma zainteresovane i uopšte nije bilo teško. Ovo je već 2. samit, prošlog oktobra smo takođe imali dvodnevni skup, ove godine trajamo čak 3 dana, 3. dan je dan u kome se organizuju radionice za osnaživanje žena. Tako da nije bilo uopšte teško, naravno nije bilo uopšte teško zainteresovati ljude iz industrija kao što su bankarski sektor, tu imamo naravno i gospodina iz AIK banke, gospodina iz IKEA koji će učestvovati vrlo aktivno u okruglim stolovima i panel diskusijama. Pomenuli ste radionice. Kome su one namenjene i šta će se na njima dešavati? I ove godine imamo veliko zadovoljstvo da jako dobro sarađujemo sa ambasadom Izraela. Doći će nam 2 međunarodne ekspertkinje za osnaživanje žena koje će držati radionice za žene. Radionice se su namenjene naravno svim ženama koje su već uspešne u poslu ili ženama koje kreću možda u nekim preduzetničko delovanje, mladim ženama, studentkinjama, tako da radionice 3. dana, 2. novembra su namenjene svima. Sve su naravno informacije dostupne mnogo detaljnije nego što mi možemo danas da kažemo na sajtu AFA asocijacije, tako da pozivam sve da pogledaju o čemu se radi, koja je to plejada izvanrednih govornika koje će se pojaviti na AFA summitu i da naravno dođu da nam budu dragi gosti i aktivni učesnici. Koga pozivate da vam se pridruži? Da li su to ljudi koji su već deo profesionalnog sveta, menadžmenta u nekim uspešnim kompanijama ili ste otvoreni za širi krug? Mi smo svesni da su lideri nosioci promena i da su oni ti koji praktično mogu veoma aktivno uticati na to da se neke stvari promene u društvu. Ali lideri nisu jedini ti koji upravljaju svakako važnim društvenim pitanjima, tako da ćemo mi prvog dana od 18 časova 31. oktobra imati jedan okrugli sto
na njemu naravno imati predstavnice, zaista vrhunske predstavnice, liderke iz korporativnog sveta, ali i iz NGO sektora, međunarodnih organizacija, ambasada, naravno i iz vlade Srbije. I nadamo se da ćemo nakon tog okruglog stola imati jedan široki konsenzus, da će AFA asocijacija onako dosta ambiciozno izaći sa jednim predlogom javne politike vlade Srbije kako bi se rodna ravnopravnost što više inkorporirala u prosto sve delove našeg stvaranja, ekonomije, privrede i poslovnog okruženja. Hvala vam najlepše, Vanja, na ovom razgovoru. Jedna od učesnica AFA samita biće i Veronika Tasić. Ona će se pojaviti kao predstavnica inicijative Digitalna Srbija, jedne nove organizacije koja je nastala upravo podstaknuta novim tehnologijama o kojima će biti reči i na ovom samitu. Veronika, prvo pitanje je, s obzirom da ste vi neko ko dolazi iz IT industrije, iz digitalnog sveta, koliko je to svet u kome su muškarci i žene ravnopravno zastupljeni, odnosno u kome žene imaju jednake mogućnosti kao muškarci? Evo, ja bih možda počela sa time da iz inicijative Digitalna Srbija na konferenciji će učestvovati, mislim čak možda više žena nego muškaraca. Znači, pored Zoe Kukić i Dijane Gligorijević biću ja, mislim da će biti još par članica, biće i Nebojša Bjelotomić i Milan Novaković, tako da smo mi već u startu radimo na tome da budemo ravnopravni. Tehnološka revolucija je omogućila podjednako svima neke nove pomake i dala neke mogućnosti koje nisu do pre postojale. Njih mogu iskoristiti i žene i muškarci. Pošto danas pričamo o ženama i pošto je konferencija posvećena ženskom lidershipu, naravno da je bitno istaknuti kako tehnologija pomaže ženama da pokrenu svoje biznise, da dizajniraju svoje proizvode ili usluge, da izgrade svoje brendove i vidimo da se to sve više i više dešava kod nas i u svetu. Ono što me jako raduje je da mnoge naše kompanije članice, mnoge kompanije u našoj zemlji koje nisu u inicijativi Digitalna Srbija rade na tome da u svom menadžmentu i u svojim timovima imaju što više žena. Dokazano je da različiti timovi koji imaju i žene i muškarci, koji imaju i bolje kreativne rezultate, imaju veći uspeh. Tako da svi stremimo tome da se to ostvari i u velikom biznisu. Koliko vam je poznata statistika upravo kad je IT industrija u pitanju? Da li su te mogućnosti koje ona pruža doprinele recimo da žene preuzimaju više inicijative, da imamo možda više osnivačica kompanija nego osnivača, odnosno da se više žene odlučuju da osnivaju svoje firme nego možda u nekim drugim oblastima? Nisam sigurna da postoji tačna statistika za našu zemlju, ali znam da postoje programi koji se odvijaju u okviru udruženja Startit, u okviru Impact Huba, u okviru ICT Huba, u okviru mnogih kompanija koji su posvećeni tome da promovišu žensko preduzetništvo, koji dovode mentore i mentorke koji pomažu ženama koji imaju ideju, ali ne znaju još uvek da osmisle i naprave svoj start-up ili neki svoj drugačiji biznis, da od te svoje ideje dođu do nekog proizvoda ili usluge od kojega će moći da žive. Da li imamo neki dobar primjer u svetu koji bismo mogli da sledimo i mi u Srbiji? Pa, pored naših primjera ovde, imamo nekoliko odličnih primjera u svetu. Malo čas smo pominjali kako bi trebalo žene da se njihovo učešće pospeši, da li da to dolazi iz vlade ili da to dolazi iz biznisa. Ja mislim da treba da dolazi iz svih sfera. Mislim da treba da dolazi od ozgo, ali isto tako verujem da svaka devojka ili žena, pa i svaki mladić i muškarac treba da rade na tome da traže da dobiju svoju podršku. Ono što se meni jako svidelo je, na primjer, prošle sedmice u Beogradu bila konferencija posvećena promociji preduzetništva koju su organizovali Fondacija Novak Đoković. Na njoj je glavni govornik bila Mikela Magaš, žena, koja je osnivač Music Tech Fest, festivala koji se odvija već 10 godina, koji okuplja kreativce iz sveta muzike i umetnosti i softveraše, programere, tehnologe. I onda oni zajedno prave inovacije i smišljaju nove proizvode koji će unaprediti ljudski život. Njima je za cilj da na konferenciji imaju 50% žena i 50% muškaraca i samim tim što rade na tom cilju, oni taj cilj i ostvaraju.
Moram da vas pitam i ovo, s obzirom da mi IT industriju najviše nekako prva asocijacija su nam programeri, a kad pomislimo na programere mi to nekako asociramo više sa muškarcima nego sa ženama. Koje su to možda pozicije u poslovnom svetu koje donose upravo nove tehnologije gde bi žene mogle da pronađu svoje mesto, a možda ga sada prosto ne vide još uvek? Verujem da imamo i dosta programerki, tako da možda treba malo više da promovišemo naše programerke. Mi imamo sreću da su naše devojke i žene vrlo odlično tehnički obrazovane i da upisuju tehničke fakultete u mnogo većem procentu nego što se to dešava sa devojkama i ženama, na primjer u zapadnoj Evropi. Tako da smo, eto, negde smo mi već u startu u boljoj poziciji. Naravno, ono na čemu radi inicijativa Digitalna Srbija, ono što smo naveli u našem manifestu, to je pospešivanje veći broj devojaka i žena u tehnološkoj industriji, je ono na čemu ćemo raditi, gde treba da im pomognemo, bilo kroz mentorske programe, bilo kroz neke zakone, bilo kroz konkretnu pomoć poslodavca sa negom deteta ili sa čime god što sprečava devojke i žene da ostvare svoju karijeru u, na primjer, programiranju. Hvala vam najlepše, Veronika, na ovom razgovoru. Toliko o temama kojima će se baviti predstojeći AFA Summit koji se održava, podsjetit ću, od 31. oktobra do 2. novembra. Bila je to naša reporterka Neda Kurjački. Mi idemo na kratku